हेलो जय मसी सबैजनालाई जय मसी। आज हामी कता जाँदैछौँ? आज सन्डे थ्याङ्क्सगिभिङ छ। थ्याङ्क्सगिभिङ डेको मेन चर्चको प्रोग्रामले 16वटा देशको संयुक्त सङ्गति हुँदैछ। हामी चाहिँ ह्यान्डसम दाइहरू रेडी भएर यता एउटा ह्यान्डसम दाइ हाम्रो दाइ त कोट प्यान्ट लाएर है। आज हाम्रो मेन डान्सर भनेको हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ अगाडि। ल हाम्रो यो खाना पनि तयारी भइसकेको छ है साथीहरू। खाना खाएर चाहिँ हामी मेन चर्च सुयङ्ग्रोको आज संयुक्त नेपाली सङ्गतिमा हामी जाँदैछौँ। हामी सबैजना बाई बाई, छिटो जानुपर्छ। एक्साइटेड हुनुहुन्छ दिदी? यस सो मच। मलाई हेर्नु बिहान उठाएर म नाच्ने पनि होइन, त्यही पनि मलाई बिहान उठाएर ला 9 बजे। ल हाम्रो बहिनी पनि डान्सर बहिनी आजको एमसी। डान्सको लुगा यो चाहिँ ड्रेस ओके। र हाम्रो चर्च चाहिँ को भवन यता छ है साथीहरू। अलिक घाम लगाएर अलिक छैन। यो चाहिँ भुसान ह्याउन्ड। ल हाम्रो यता अन्डरवेबाट जाँदैछौँ। हेलो गाइस, म चाहिँ यो मोबाइल जोडेर भिडियो गर्छु। डान्स प्र्याक्टिस भइरहेछ यहाँ। यति लेट मुभमेन्ट अहिलेसम्म आएको छैन। कसलाई भने सिङमा छैन यिनीहरू। दुईजनाको त पार्टनर पनि छैन। र हाम्रो अहिले खानाको सेक्सन भइरहेको छ। खाना खाएर हामी सङ्गतितिर जान्छौँ। हेलो जय मसी सबैजनालाई। आज हामी संयुक्त सङ्गतिमा हामी जाँदैछौँ। हाम्रो मण्डली परिवार नेपाली सेवाका हाम्रो कोही भाइहरू लुगिराख्नु भएको छ। ल त्यो चाहिँ हाम्रो सधैँ सङ्गति हुने यहाँ छ हाम्रो भवन चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी मेन चर्चमा सुयङ्ग्रोको 16वटा देशको विश्वासीहरूको आज सङ्गति हुँदैछ। हामी हिँडेर जाँदैछौँ। अङ्कित दादा, हामीलाई कति टाइम लाग्छ चर्चमा पुग्न? 10 मिनट हिँडेर है। ल मान्छेको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। ल कति रमाइलो दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो राम्रो देखिन्छ। भिडियोमा ल हाम्रो सुनिता दिदी चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउँदै अगाडि हिँड्नु भएको छ। त्यो अपाटहरू शान्त वातावरण छ बस्नलाई एकदम राम्रो। जति राम्रो नाच्यो नि लिपसिङ मिलेन भने हैन त्यो हामी सङ्गति गर्ने आजको के हो सुयङ्ग्रो के हो चाहिँ फाइनली आइसकेको छ है। एकदम भिड छ। God is good. God is good. Amen. Amen. 여러분 한국말도 알아들으시죠? 네, 와 제가 지금 위에 1시 4부에 인도하고 지금 바로 내려왔고 인도하고 바로 5부 인도로 올라가야 되는데 오늘 너무 귀한 분들이 이 자리에 계시다고 해서 함께 왔습니다. 여러분 우리 하나님 좋으신 분인 줄 믿습니다. 우리 하나님 좋으신 분, 그 하나님을 함께 찬양하게. God is so good.
일본어 예배도 재팬. 베트남어 예배도 어디 있습니까? 베트남. And Chinese brothers and sisters. 우리 중국어 예배도. 미얀마 우리 형제 자매도 어디 있습니까? 미얀마. 그다음에 우리 네팔 어디 있습니까? 우즈베키스탄 어디 있습니까? 우즈베키스탄. 인도네시아 필리핀 예배고 어디 있습니까? 필리핀. 있습니다. 감사합니다. 네, 캄보디아 예배고 캄보디아 우리 형제 자매들. 그 다음에 우리 AIM, 암치업 인터내셔널 미니스트리. 네, 반갑습니다. The last one, ICM, International Children's Ministry. 우리 all children's 한번 일어나주세요. 환영합니다. 네, 주인공 맞습니다. 감사합니다.
Wow, wow, wow. No, one more time, one more time. One more time. ल साथीहरू हामी चाहिँ अहिले निस्केर प्रोग्राम सकेर बाहिर आइसकेका छौँ क्रिसमस